Ole clear tu te in safa in atharin chi bai kan buk le veka cheu tun truma hian Kenny Rogers chanchin toy fel deuh lekin kan ngai thla anga aziak tui kan una pa te di ka chong thu ani a ani chunga hian atharin lom thu kan han sei vele ani American singer and songwriter lar tak mai awang laya country music ngai na tu te ta na mi hlu tak mai Kenny Rogers chanchin hi tam tak sei tu ro oma mar chatle ma zong atlang pui chau tak tak tun truma hian kan ngai thla in kan han thlir ho pa don an ya hlim thla te khovela milar kongsang sangalar tlachia te zinga mi Zaithiam Kenny Rogers si no pangte kani laya sab Zaithiam ka ngai thak masak le ka hriat masak te zinga mi ani a ala hi tam tak zinga evening star ti hlate if you can lie a little bit le oh Rabbi don't take your love to town ti hlate hi anal in alar le a ka hriat masak te zinga mi ani bokani Kenny Rogers mingpum chu Kenneth Ray Rogers ani a Kenny Rogers ti alar pui ta zo kani rol thar ani atangin rimoi li pui alu chila rimoi lama a carrier a intran tir phat hiam Kenny Rogers ti a hriat ani ngal mai lo ani kum sang has ko somnga pariata debat single la the crazy feelings aron puak chua pui tir phat khachuan Kenneth Rogers ala intia a thian te na musical group te nau dina rimoi tumrik lam anlu chil dak tak atangim aming masa Kenneth ti chu kai toin Kenny a intia alaya ming rai ti pain Kenny Rogers ti in khovelin a hrelarta ani alahit masaber that crazy feelings ti lahi alar phiana Houston Texas a major seller ani ngal der mai helai New York ka record label Carlton Records ani Kenny Rogers si kumsang ka somthum pariat August ni somthum pakhata piang ani a Houston Texas US chul chuak ani anu hi nurse assistant ani a apa Edward Floyd Rogers chu thing mystery ani thungani thisena chuan Irish le Native American thapol ani a Wharton Elementary School George Washington High School tekalin kumsang ko somnga paruka Jefferson High School Northside High School nita atangin a graduate ani kumsang ko somli pakwa a Texan Theatre no pang talent show a pakhatna ani a Rice Hotel a mun phiat le thleng silin a in lo trau thin ani kar khata US dollar kuate a lo thina hemin hu hian Public Research University hluntak University of Houston a akal vele ta ani America a talk show lar tak the Phil Donahue show a mi puima a anno panlaya an chungkwa an har sathin zia le apan kar khata US dollar somsari panga chau hlo a anu pui fanau an unau hi pariat ani a achom dante apa hlo atlem si eiral tu an tambok si khang thu asoite kha kanen hlomem o mi puin an ngai thadu le ani kha kumsang has ko somnga atangin recording career atana alahit masaber that crazy feeling a hlotlin nuwa just group Dababi Doyle 3 azoma klapa zaiturin an hire trina Columbia Records po a record book ani Reilo te nu kumsang ka ko somruk panga an group hi an tril triaka sang ka ko somruk paruk kham jaji rock single Here's That Rainy Day ti chu Mercury Records in ati chuasaka mase alar lem lo hle Rogers hi writer producer ani boka sessions musician le country artist lar Mickey Eddie tenen in kopin munrang sanga mi pui beng an ti thlai fo thin ani folk music group the new Christy Minstill azom le a he music group a hian vocalist ani ba ka bass player ani bok group member te hian Rogers salaka an be seina asan angin andu khop an mulova rimoi khovela an hlo thlin pui lo ati thayang chu music group dang the first edition an din le a he group a hian lead vocals and bass player ani le a reilo te nu kumsanga ko somsari paruka an music group hi an ke dar le ngal ani
tichuan malzai solo in akal zuita ani band group ai hian malzaya akal hi atifu fe zoka sang khaziko somsari bor chho khan doti west te Dolly Parton ni tenen zai hoin duet album te an siama an lo tling chho ta zelani sang khaziko somriata Zaithiam Carnation Nashville and duet record Don't Fall in Love with a Dreamer po kha a hit le ani kha Dolly Parton ni nen an la hit Iceland in the Stream khachu soilawalum album somruk panga a rekota a album hi $1 million za somruk panga chuang lai shalani Zaithiam ani ba ka actor ani boka sang ko somriat pani kuma six pack ti film a race car khaltu ani a TV movie dang alahit The Gambler ti manga film siam The Gambler tepo changin Hawks alema achanga Christmas in America a tele alahit be chana siam tho Coward of the County a po alangani hengba ka hian American historical documentary television series lar top thang The Real West sa tepo thupuang tu le khwal thleng tu tepo ani to ani CK Sparlock din Hendersonville Tennessee a inkhwar spin car racing siam thin pon ROGERS salahit The Gambler ti chu company minga mangin Gambler chassis ko anvo ani Unspin racing car siam hi sangkazko somriat le sangkazko somkwa borvela car tlan chak chuan tolol zingami ani nge ani he racing spin car khaltu te hi professional racing car driver chuan vor kinser te sami te ulfgang te ani a Gambler racing spin car hi America menilo Australia po atrai dara spin car championship pa te po Australian driver lar tak takin an khalfo thinani ROGERS hian an hmun lui Colbert Georgia a dam farm aneya ta hian kel avula aminga smithy aphua aran vul hi thian ang main aneyani music lama aton riat chungchang le khabu pathum lai aziak boka ani anulami ve deuh nge ni don ni nupui trum nga lai aneya fa panga anei bok komsang khazkua somkua pasaria anei gordoni chu athi thlengin ani khovel mun ranga tor lo tling tak aneya sangni sompriat alo her chu meu chuam a risel na alo tlaniam ve ta deva doctor thuron angin ator program po thul alo ngai ta a cancer na alo nei ru reng chuni in phing cancer na wangin kumsang ni som ni mars ni som nia he khovel hi alo chu santa ani remoi khovel chuan hunlai hian a ui tak zet ani ole khati chin kha anile tadeu maya ngai nom dang tam takpo seiturom ome keni ROGERS sungchang a hian amaro chu soivek sen ani lo trum khata tun trumatan chuam kha khanile report maita sela remchanga chanchin dang tharlam deu emo tlema ngai nom deu dang tepo tam tak soitu tepo lom ome chungte soiturom tang le kan soi lezel maidonia thirtu te in zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani